mabiit man laeng, Belinda. Adda ka di masapol mo, nana. Mabalin ka deng agpalabaak. No saan ka abisi Ay kat mabalin mo't anana. Ng manungay titangdan ko. Mabalin mo't siguro ti 500, Belinda. San abalay, tabasit laeng mo't ti palabak. Ules, kurtina, kan basit abado. Ay nawaw, pagbalinin nyo mo't 600, anana? Sige, 600 nga rutan. Muto yan, tailabak to iti balay, nana. Iyag kuntulatan numalpas. Ay, mabiit lang nga raw, tairwar ko, Belinda. Nay, ulas kan kurtina mo dagita inyawid mo, Belinda anak ka. Nangalamay ka dagita. Ulas kan kurtina ni nana pasing dagito'y tatang. Ipalaban na lang ang kanya. Tadi na kanon ka ba ilang tagalgal. Sapay nagpupuskaw. Kasta. Wen, amuyo ka di tatang. Dakkel titangdan nga inted na kanya. Ay nawaw. Di mulat ako may nawawatan Tulong mulat ako man. Ay saan na mabalin tatang? Makabanlog magkadagla ba? Maudyanan na, nalpas matlaangan tila baak. Isalapay ko laangan dagitoy. Tapno makainanaak matan. Ay nawaw, kastaya mo ti aglaba anak ka. Adda ka di pariko tatang. Ay, awan pa'y may sa oras nalpasaan. Sigurado ka, nalabaman na saya dagita. Amangan mo't no binasamlag sa mo kinargan iti fabric kondisyonar. Anya kumangay ti pagparikotan nyo. Kat saan tayo mat agamit dagitoy? Ay, di ka kadimapait no ibagada barang-barang ti trabahom? Barang-barang mat nga ibagbagam di tatang. Saan barang-barang da ito yan niya? Esos, mingmingam man anay bagtaulas ngayon sa lapay mo. Nabanglungag pa isaw. Ada mo makita ka Brown. Ay, di mo inggal-gal dagito anak ka Ay natatang, mantsyalaan day ta. Mantsang ay bagbagam. Ay nauray lakaya kon, napigsalat tamot at ipanagkitak. Sa may isa, amok tinagdumaan ti mantsa ken saan. Ay nawaw, saan abali tatang? Tanakapsot ti panagkita ni Nana Pasing. Saan nanton amadlaw? Tinapatag, ket nabanglo ti inlabak nga ulis ken kurtina na. Ada! Nasalaw ka dito dalan, manang Belinda. Saanan ang masapul ang mapanak iti ayan nyo? Adda ka di bagam reme? Salud-sudak ko man, numabalin asikapay laang ti agbantay iti Tirsenak, inton umay asabado. Domingo, kan Lunes. Di ka madanagan, tatandanan ka manang. Mabalin latamat aremi. Tinapatag at fair and square ti ited mo atangdan ko. Una manang. Ay nawaw. Kayat ko day taremi. No adda ti free time mo, mapan kanto ijay balay ta agsarita ta. Sige, agsarita tantulat ta madamdama. Mapan ko la ited to'y ules kan kurtina nga impalaban ni Nana Pasing. Adto yun ti impalabam, Nana Pasing. Ay na, agyaman aklauna, Belinda. Nagbanglo Ay wala na, ta-imported ti inusar ko fabric conditioner. Ay na, kaslaak matla nagpalundrain. Ay wala na. No adamanan ipalabayo, ibagayo laan kanyak, nana. Siya kun ti makaam mo. Wan, si kanto ti ayabak, nagpalabaak manen. Mala, umunag kapay atag kapita. Ay na, saanin Nana Pasing. Agdardarasak ngamin, taaddaman ng tiraket ko kada Remy. Kasta ka day. Wala na, iso nga inton maminsan latan. Sige nga road, agan-anag ka, Belinda. Ket, ada ka di mo lang nabiro ka, mga sikaso ititirsi na tayo, inton umay asabado, bakay? Ngamin, binayada kong titikit tayo. Saan na mabalin ang may cancel ti bakasyon tayo? Ay na wow,
Danag mo ay alakay. Ah, Addan tinakasarita. sino? Ni Manang Belinda lakay. Naimbag no kayat na. Una, nasaysaya at matlaang no iso titangdanan tayo. Taas idaglang dito'y balay. Mabalin ang masapa amang lukat. Wala no kayat na. Mabalin mo't lang agdalos iti paraangan iti tersena, tani. Karuroot. Masapul nga ron ang manayunan ti maitad at hangdan na alakay. Kahit wala. Nayunan ta bakit? Maramid na mo't siguro ti agdalos. Tasaan mo't nga inuras nga adda gumatang. Uwan lakay. Ibagak to kini Manang Belinda inton umay madamdama. Renay! Renay! Adakon! Iso mo't tunday tagpukpukaw. Diyos, para king ka Manang Belinda. Agyaman naklaunay, Remy. Awan ti anyaman na Manang. Ayun gayam, ti kun na ti asawak itay, kat inayon mo adalusan ti paraangan iti tersena. Agruot kanton no kwa Manang. Di ka madanagan, tanayunan mi titangdan mo. Sabali titangdan mo nga agdalos, sabali manan titangdan mo nga agbantay iti store. Ay, nawaw. Sigurado adakil titangdan ko no, Remy. Katuna, dakkel titangdan nga itid May, lakit day, aramidam anasaya at ti trabaho. Areglado, Remy. Sana bali, 3 days lang man. Alaam nga rodon ti Susi, ti Tersina, tasikan ti makaamu amang lukat inton umay asabado. Sige, sakti makamo. Ti duty kat 6 a.m. to 6 p.m. Manang. Di ka madanagan, tada ti itid mi nga overtime baking ka. Anyat orasain. Nakailad ka pa ilad ita, Belinda. Apay ka di tatang. Saan ka di ako na masikat agbantay iti tersina darimay? Nalipatam sa amat na sabado ita. Alas 7 pa ilaang matatang. Kano 6 a.m. nga aglukluk at ti tersina da. Ay natatang, di kay madanagan tamang lukatak to madamdama. Ay, sayang ba nagiti customer mo kuma? Ay nawaw, ano sanda pa ilaang taguray Apay ngamin ayang agparikot kayo, kat saan nyo mat akaano-ano da Remy nga agasawa. Amo, manakaw. Rumbeng aramidam itinasaya at ti trabahong tatangtangdanan da kamot itinasayaat. Wanan, agsagana ako, tapno di yumot ko na. Remay! Remay! Umayak man gumatang. Italaang man, anala daw ka naglukat. Ay nanana, awan ni Remay. Nagbakasyon da. Iso asyak pa'y lang tinangital kanda iti tersena da. Kasta gayam. Anya tigatangin nyo ayanana. Tuyo, kan asukar ko mano adda. Mano akilaw nana. 1/4 atuyo, kan may 1 kilong asukar. Sige, mabiit lang nga rod, tamang ikilo nana. May 1 kilong asukar, kan 1/4 atuyo. Ada nag-text. Nito mat. Ay nawa. Italaang manin anak good morning tilo ko kanya. Ay, mabiit man lang ta replyan. Naimbag met nga agsapam tonito. Atay ta. Isen kun kan ko na. Ita man pa'y analagip naman ang tinag-text kanya. Kung naklakit din nulikliklikan na kong. Ni, agdan reply na. Kumusta kan, Belinda? Saan ka kadipay analpas dita, Belinda? Mabit lang na napasing. Itay pa'y nga gururayak dito. Wala na, mabit lang, umayang. Ato yung tigat-gatangin nyo na napasing. Nagadon ato yaw. Saan ka di ako nayo 1/4 kilo nga asukar, kan may 1 kilo ato yo tigatangin nyo.
Ti kunak, 1/4 kilo atuyo kan may 1 kilo nga asukar. Ay napasing sa anak atuleng. Imposible akam mali tinangag ko. Kasanumat ngamin, kat day ta cellphone mo ti into naram. Imbes ada kayo tinagkamali, siyak pa'y laang matipabasulin nyo. Ana, agbayad kayo kid din, taado pa'y tinasken nga ramidak. Ay nawaw. Asa pa kamot ang nagawid, anak kaw. Apay nagawid din dari may? Saan pa'y tatang? Sino ay tinagbantay ti Teresina da? Kini, alas 3 pa'y lang. Nang rikapak pa'y laang Sana bali, tadakkel mo't ti sales ko itangal daw. Anya, ay susayang dagiti customer mo kuma. Ay natatang, kas ko nakitayan, dakkel ti sales ko itangal daw. Isuan na sapa ng rikapak. Ay nawaw. Kasano numamuan dari may day tangararamidan. Asinun to ngayon ti mayat amang tangdan ken ka. Bareng-bareng mo ti trabaho. Relax ka di lang, tatang. Ay Belinda, nakababay day tangararamidan. Intun kon nay. Ay natatang, nabanugak. Iso ang mabalin ka di daksermunan. Iti kasta, makaina na akmet. Hello, Manang Belinda. Imawag ka matreme. Kahit ko lang ako mustaan ti Teresina, Manang. Adu ka di mo lang tinayrakom. Ay nawaw, adulat tamot ti gumatgatang. Nasaya at mo't nga rod no kasta, Manang. Nakapagdalos ka kadimot laang, Manang. Ay kitnalpasan idi pa'y kalman. Ay, nasaya at mo't garod. At pakadaak nga rodan tapno saan ka mataktak. Sikapay lang ti makaamoy ti Teresina. Sana balay, tagawit kamin ton, inton bigat. Sikapay lang ti makaamo dito'y balay, Gabriel Lakay. Nay, sa dino ti papanam? Mapanak iti Teresina tayo. Mapangkubisitaan ni Manang Belinda. Kit mo kasangsangpot tayo lang. Apay, di ka na banlo ka nagbiyahe? Ay, saan Lakay? Kabaalak da ito'y. Ay, kahit itad mo titangdan ni Manang Belinda ita. Wan, itad ko ang tamang ano kasapulan na matan ti kwarta. Wala, itad mo nga ro din. Tapno awanan ti utang tayo ko na. Panag ko na, kat naramid na itinasaya ti trabaho na. Nadalos mo ti sangwanan ti Teresina iti 5 basta yaw. Sobra mo to'y inted mo atangdan ko, Reme. Okay laang Manang Belinda. Deserve mo matday tatay naramid mo anasaya at ti trabaho. Ay nawaw, agyaman ak unay Reme. Awan ti anyaman na Manang. Aywan gayam, mabalin ka di ang makita ti sales mo. Ay uwin, at itilisaan. Nukasta? Daytoy laang ti sales mo iti talong aldaw Manang. Wen, dakkel mo tanday ta, Kagud wala ang mati sales ko dayta no siyak ti agbantay. Ne, anya ti kayat masawan. Di ko nam kadakkel ti sales mo. Ngam basit laang magayam. No para kanyak, dakkel daytan. Jakmat amo abasit na ang gayam kada kayo ti 3,000 a day. Nay, apay kasta ti lang nga managawe, Dremy, bakit? Ay, makapadismaya ngamin lakay. Anyat na pasama kaya? 3,000 per dila ang ti sales ni Manang Belinda. Nay, apay ta nagbasit. Un nga ro. Kat tijak pa'y nagustuhan, kat inurnong na matiro at itilikudan ti Teresina. Pudno na dalos ti paraangan, ngam nagrugit mat ti malikudan ti Teresina lakay. Ay, nawaw. Ay, sus, sayang nga ro tinaibayad kin kwa na. Saan namit gaya mo inaramid ti trabaho na nasayaat? Pudno launay alakay. Barang-barang magayang ti trabaho na. Jak amo no apay aday jay laang ti sales na. Ngam kasaritak tuman dagiti kaaruba tayo. Husto ti bagbaga dagiti kalugaran tayo, Reme. Kanayon amala daw amang lukat ni Belinda. Inton kwan, masapa manen nga agaway. Anya? Dayta ti pudno, Reme. Ti kunana kanya kat ado ti customer na nana. Kun kunana laeng dayjay, kasanumat ngamin,
Manglukat laeng no kaano akayat na. Talaga bareng-bareng ti trabaho na. Uray dagiti ulos ngayon palabakan ko na. Saan namot alinabaan anasayaan. Idi damo kunakno kay laeng. Tanabang lumot, idi inusar ko. Ngam saan mat anaikat tirugit na. Ay nawaw. Ay sayang laeng timbayad ko kan na. Pudno launay nana. Ang bayam, inton maminsan saanan nga iso titang dana. Agsa pulaklaangan iti sa bali. Damang ko nga ipadalosyo kano ti paraangan ti balayo, Gabriel. Ay, huwan manang Belinda. Apay? Ay nawaw, siya kon at itangdanan nyo nga agdalos. Ah? Siya kon titangdanan nyo kuna. Awan pa imutkit di naka-schedule at trabaho. Ay, pasensya kayo manang. Nga magsapol kami langan iti sa balay. Ni, apay ngay, nagagatak mo ito. Kasano, kat bareng-bareng mo ti trabaho? Bareng-bareng. Kano dinalusak mo't anasaya at isangwanan ti tersena yaw. Well, dinalusam nga agpaisaw. Ang inurnong mo matirot itilikodan ti tersena mi. Saan laday ta? Ada na kaibaga ka ni Rayme asahan a consistent ti panagbantay mo iti tersena. Iso abasit ti sales mo. Anya? Iso pasensya kan manang Belinda. Ngem di mi kayat kani bakit ko timang tangdan iti tao a bareng-bareng ti trabaho na. Ti kayat may? Ta responsible ken mapagtalkan. Ay nawaw! Bareng-bareng at trabaho kat liklikan. Panagtalap ti padatao kat aywanan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay.